ke mhla ewa uzowa kahle unimisile iduku inyoni emhlophe lokithe nje umlando sewushiyile egameni lomntombi uyangizwa. Kanti futhi insizwa leqonyo phela kusisi sishimane mhlawumbe nama ex sikulindele ukuthi isazokhala kodwa siyofike sime sithi emlandweni wamatshitshi libhaliwe likazamambo lami iduku sabuka. Usazozwa wena sebemxoxa umbona nje ini akunanto futhi sozicela ngepast yakhe uthi waqala kwadlulaphi asinendaba nalokho sikhuluma ngemanje ukuthi ukuphi. Bese kuba khona abantu besifazana abahlalela ukuthi mabefiliwe lapho kukhulunywa kabi ngozamambo belinde nje upoto wokubhodla lokho kungaphakathi kubona bezokubhodla kuleyo comment noma kuleyo post okanye kulowo live oyobubanjwe ngegama lakhe. Kodwa nje kukonke ngicabanga ukuthi uyaqonda uyaqonda u-social media uyaqonda ukuthi ngoba naye ehomunye wabantu abathuke bavelela ngendlela yakhe vele ngeke bemthande bonke abantu kumanje vele khona bangamfuni kungamisi nje emumva aqhubeka. Ngifise ngathi impendulo ngalokho okusalayo kunento okuyisho yezwa mina ke mashudula ngithi uyangazi ukuthi ngilo muntu okhuluma mase kumele akhulume ngiyathula ngicuthe kunento okuyisho uthi awungeke uyithathe serious into esho umuntu kabi ngawe engakaze ayiveze enhle ngawe. Umuntu ozoqhamuka manje azosigxekela uzamambo uke wamncomani esahamba kahle esenza izinto so kade uyazi ukuthi kugandaganda mngaka akahlanisi ngisho 25 years kodwa kunensizwa estishe ivideo yamthuka yathuka nami ngaphakathi kwathi angihambe ngiyoyistintsha ngiyiphendula kuye ngathi hayi ngihlangana lapha mina nabafana abakhule betebhisa amabhlukwe ngihlangana lapha mina noma insizwa mina insizwa nazithule ziyayincoma into ehle ingane encane kangaka usungayithuka uyibize ngamagama yini nje siyonogandaganda ngathi hayi seqalile manje yakhala bayezela imkhize ejazini kunjalo phela abafuna ukubona wesifazane phakama sizophakama nalezi insizwa ihlangana nalezi insizwa lokho azalwa akaze alithola itshitshi lokho azalwa uma wakhe nje akanokuthi yini itshitshi kodwa ukazi ukuthuka umuntu wesifazane amthuke wena shempe mina ngizothi ngokodwa yazi khona wakwathi yafethu khona wakwathi kimi wendoni khona wakwathi kimi wemashudo lokuthi nje mina indaba yomuntu onenkane mina ngathi lalela kwekhehla mina uyabona mina ngaba intombi futhi inkomo kama ikhona ekhaya uTV igama layo uyezwani leyo ukuthi wena uthini ngawo lokho wathi lokho avela nje ubamba ophase 2 usushayelwe ezinye insizwe bese uzobamba lapho ophase 2 uzotshela mina lokho at least mina ngaba yilona itshitshi ngiyabazi lobo butshitshi wena ulazelaphi itshitshi. Weshudo inkulumo yomfana nenkulumo yendoda ayihluli eyabafana thina siyayiziba ngoba sikhulele insizwe wendoni ngisho ngakuthiwa ubaba ungangeyinkabi kaqiqi uthe qala nje ukukhuluma bese ngithi yebo baba makageja ngithi yebo mfana athi yona ngani ngibizelana ngomfana ngithi inkulumo yakhe ikhomba ukuthi umfana kunjalo nje kunjalo wena uyena ubaba uvula umfana kodwa wemashudula kuzomela singayiyeki le eyenziwa abantu besifazane. One abantu besifazane ikhona into enhle abayenzayo khona into engifuna ukuyincoma basukumile abantu besifazane bayithatha uyazi badayisa ama-wave badayisa ama-iPhone bayalwa ke manje yabona ke mbokotelo line enibaphethe ngawo bafana bami lo kuyimela lo ukuthi ethi ubhuti uma ethafika kwi-account yakhe vese efice 50k afice 70 athi 100 ziyalwa ingane ezithenga ama-site ngithi mbokodo ngicela kuqhuma izandla lapho mbokodo ephansi ngicela kuqhuma izandla manje insizwa seziya-understand amashudula khona abantu abanjengondoni khona abantu abanjengomashudula abayimele abayisebenza abadinga ukuthanda nokuhlonishwa uma singakufici lokho insizweni siyahlehla impela ngoba sisuke singezile ukuzokukhuthuza iphakethe siyakwazi ukusebenza uma amashudula ukwazi ukuqashwa as a-MC ngo-15,000 in 10 minutes or 30 minutes umsebenzi lowo okusho ukuthi wena ngosuku ungayibamba imicimbi emithathu ulale no-50k wakho okusho ukuthi vele kukancane ukuthi basi-afford asivele siyathandana imali asiyikhiphe amajitha asiyikhiphe imali majitha sivele sithandane ngoba amanithi sithanda imali nizolimala kunabantu abanemali kakhulu. Number 2 weshudo ngifuna nje ukuthi ushaye kabi yami nawe nami ngigeze ngisaye playhouse ngiyoseka imbokodo ufumule ngoma nomunyu balapha playhouse live performance lalela bese siza kule abafazi leyo ukuthi uma kuke makuyatala Jundoni bese kuba nabantu engathi bebelinde ichashaza noma iphutha bese bekrotela ngimsulwa ngiright kodwa bona bethi nje ngoba kutala Juma Shudu ngoba kutala Jundoni sizonamathela ungonile
kuyephi ke abantu besifazane ukudefendana ukuthi nimele abanye abantu besifazane bazosihlonipha kanjani abantu besisa uma thina sodwa sisadlelana umona uma uMashudula ethandana noSaliwa sekumele kube khona obona uSaliwa efanele yena uSaliwa engamfanele uMashudula amngenise ngoPeace Call handsome khuzekani bokodwa khuzekani yithi sizehlisa isithunzi bembona uSaliwe ugqoke nje sebelobethe hello handsome kade ngakuthanda bumiyekele umzali sungishiye kanjalo khona lama comment abawasho sokudlala la akusiwo umdlalo lo ngihlezi ngisho wendoni ngithi khona ifebe ekwazi ukukhomenta zithi cela ungimithisa ungishiye isifebe lezo isifebe nje weMashudula ngayisho kanjani lo kunomntana umuntu engimthandayo shebe sabona lo comment hayibo ngicela ungimithisa ungishiye kanjalo wendoni lalela engithi ubufebe ubukhondolo nje bomdulo into engihleli nayo nkabi yami le into engihleli nayo nkabi yami ile ukuthi uma wake wathukwa wafika kweyami level noma wakwabona inhlambe ezanginamatha mina angiboni ukuthi khona inhlambe yokwehlula I always say inhlambe ezathu kuzimdola zangenza mina ngabona ukuthi cha inhlamba imenzi lutho ngempela umuntu. Yes. And you have to be grateful each and every time mawuthola inhlambe ebheke kuwena. It means there is something oyenza engcono. And abantu babona ngathi abantu bafica ibaqasule. Yes. Uthi omunye umama izolo kimi uthi ngani yami wenza kakhulu ikakhulukazi isenzo sakho kontanga yenu sibavusa umona uNkulunkulu azakuvikela akubiyele uthi isenzo sakho kontanga yenu sibavusa umona uNkulunkulu akuvikela akubiyele ngithi kubantu besifazane abafana nami nawe ndoni ukuthi mina nawe asiwona amatshitshi noma sesawa saphinde sawa sase siyavuka ithi ngoma yakuzani indaba yomende imfuno ke wavuka uyezwa ngithi mina kuwe ukuthi sesiwile savuka akusho ukuthi ngoba nakho sawa ke salisula lapha phansi ke bagcobe ngenyawo behle benyuka begibele ekhanda behle benyuka mina namanje ngiyasho ndoni ngeyami nosonge eyisicethe uyezwani yes lo yami ngithi kumfana mayethu umfana uMashudula ngithi ungangijwayeli kamina kusho mina ngizalo baba ngenkani yami nje ebesathi uyabuza yini cha ngichoma ngami nje ngomzimba wami nosonge yami eyisicethe futhi angikufishi ukuthi isicethe weMashudula kunabantu who believes ukuthi kunabantu wendoni who believes ukuthi uqagelo uzalwa yimi kwangempela lokho ababugadla khona kade bengithuka bethi kade kusho ukuthi aqala abafana I'm like duh uqagela sengamzala as in like lalela ihlekileke leyo kuthiwa waqala ezikwedeni ngathi nami kade ngimbiza ngengane yami kusho nje bafowethu sazothuka saze saneyinganeke saze saneyingane weshudo umuntu ukhuluma naye la ngingane eyingaki ngoba nginengane yakho ifethu cha sineyingane ezigcwele izwe lonke ukuthi siphethe lento yomama yobufazi yokuthi noma ngafica ingane yemfezi eminyama umntanami lowo noma ngafica ingane yomuntu engimfice la TikTok mina yazi ngihlezi ngithi shudo mina kunabantu abanokungibuza ukuthi ndoni ngoba ukhuluma kahle uphelele why ungashadile hey mantombazane mina ngifuna untshela something nginabantu abasemshadweni abafuna ukuphuma musana ungena emshadweni ningenela icontent musana ungena emshadweni ningenela ukuxhomela ontanga yeni noma baqala ushuno nifuna ukunyisa imndeni ngoba kuyabiza ukuba umfazi kanzami nize nihloniphe inkomo zamadodeni uyabona aMashudula ngizofuna sishaye leyenzo abantu besifazana ukuthi ke sebevuma ukulotshola ngoba befuna ukushutha benzele asinendaba thina nokuthi ushuthile inkomo zisegcekeni wahamba netray sifuna ubufazi kwena ngoba uthatha isinqumo wena sokuthi umukele inkomo wena umfazi sizokubheka and sizokugada and sizokexpose sakubona ungena emahotela noSaliwe sizokexpose ngoba thina saza amandla endoda yakho bantu besifazane hloniphana inkomo zamadodeni ngeke sikhohlisane niyafeba nibe niganile niyafeba nizingodosi uma ungekho ready usafuna ukufeba yima ngaba mntaka singabile aMashudula sike sacela thina ukulotshola sathi asikakabikho ready ngoba bengafuna ukushiya ikwethu liphandle bengafuna ukushiya abantu abambese bancane ngathi mina ndoni angeke ngikwazi ukugana ingane yami ino 5 years ngiyishiye ngoba ngangazi ngeke ngikwazi ukuphatha ingane zali yandoda kwangimele ngiphile iqiniso ngiyimisa insizwa nenkomo zayo kodwa manje sengiready insizwa engaqhamuka ukuyohlonipha umuzi wakithi sengingakwazi ukuhamba ngoba sengizakhela ingane zami impilo ezizoyiphila nekusasa yekani ukuvuma ukulotsholwa ngoba nifuna ukubasela abafana bayekeni bathenga imoto bathenga inkomo ngoba niyafeba
Wendoni ngithi mina bathi Ya, abantu hayi nalo mashudula unjani njani ngithi mina yabo lo mashudula okhuluma ngaye lo mashudula owamisa iduku yabona eqhuzikeni kamashudula lo mashudula okhuluma ngento ayaziyo yokumisa iduku ukuthi akaphelelanga lapho akusho ukuthi akalimisanga iduku akusho ukuthi umashudula akaza lethelwa abakhongi because yayingekho lento ye content akusho ukuthi mina ngaze ngilethelwe ibizo ushukela kama ukhona ekhaya nesitofu ngasifica namhlanje akusho ukuthi inkomo kamama mina ngiyazi yaphelela Sabongwa thina mntakama. ama inkomo ikhona lapha ya uTV igama layo anginayo ingane engakhishelwanga ngisho iqude mina so ngiye ngibe nomuntu othi umuntu mashado mina yami ingane yaziwa kubo futhi isuka ifana nakubo nife banishadile nini afeba And wemashudula uma singena ebudlelwane nasibheka ukuthi kunani noma kusetshenzwa singena ngothando ngoba afforda sithi sifika umuntu uma esibhedlela sithi cha akusikho lokho ebengufuna ngane yabantu inhliziyo yami sengayikhethela ukuthi izophila nabantu abanjani so nje Nkosi yami asikibo labantu abaqomela ama-iPhone awungeke mfana ngithintelani ngikhuluma angijulukile ngithobile kodwa lo mfana kushebe ayazi hayi ngafica wendoni ngafica enye intokazi imikabi ayifica ngathi imikabi le ntokazi imikabi ayibuka ngabe yami ngathi imikabi kodwa ngase ngithi ngoba ngowesifazane ngizokhetha ukuthula ngifuna ukukutshela ukuthi njalo le ntokazi mayingibona ihamba nowakwayo enhlizweni yayo iyazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngayifica imikabi kodwa ngikaze ngisho lutho futhi akekho umuntu emhlonipho kwendlula mina emhlabeni ngoba iyazi ukuthi nginehlazo la elimangazayo ngathi mina ngowesifazane ngelinye ilanga mhla ngamfica ngomchazelo ukuthi ntokazi mhla wakhuluma nami ngothi kuwe ngiyafisa ukuthi uyihloniphe leza inkomo ezafika ifikela wena uphinde uhloniphe nemizamo yalo wesilisa ozamela wena mina ngakufica umikabi kodwa kwangeyona indawo yami ukuzokubhidlizela othi uyakwakha ngoba ngikwazi ukwakungimise kabi ngalelo langa kwakuyikuphi kuze kube namhlanje ndoni ngayithula le ndaba ngayikhuluma nontwana ngathi ntwana ubemi kabi loyana ngemfica ntwana ubemi kabi ndoni weshudo mfana weshudo uyakhumbula ngithuka mina kuthiwa nginengane nonto encane uyakhumbula noma ukhumbula ngikhumbula engakaze angishela umfana wakaZondi emncane umfana kaZondi engibiza ngosisi wathiwa ngizela ingane ngathuka ngatrenda ngabamba amaphepha ngaphuma amaphepheni awu2 lalela ukuthi uma sengilandelela umuntu owayebhize ngidalapha yilona owathe holwa ethathwa abafana komunye umcimbi oseThekwini beshintshana ngaye uyangizwa kwafika mina ngathi ayenziwa lento insizwa ngathi dedelana engazazi kusho ubani uyangizwa yini kwathi imoto engihamba ngayo mina ngathi akafakwe kuyona yobekwe endlini uyangizwa yini wathi uma sengithuka ngathi unginike ubani ngathi usho wena abafana babeshintshana ngawe bekwenza isitimela ngathi wena ukwazi ukuthuka mina wena wathathwa yimina ngemoto yami ngayobeka endlini wawuzomitha ingane ongayazi ngathi hayi awunawo amandla okungithuka namhlanje uhleze ethi nje sisundweni ngicela ukubona ngizozehlisa cha ungazehlisi bengifuna ukukhumbuza ukuthi wena ngakuthatha mina kushintshana ngawe ngakwenza umuntu odwa ukwazi ukuma nezitha zami khona usisi obhalayo lapha ezansi uthi sinaze nawakhulumela amadoda ahlupha yasikhulumela amadoda thina sikhulumela nina uvumelani ukunyukela esigabeni esingakufanele yini lekuvumela ukuthi uyacabanga yazi mina wendoni mfethu kunengoma kaCevuzile ephumile uthi uCevuzile uzala isikhwaga sentombi mashudu lithi ayifuna ukugana ngithi uCevuzile ufuna umoya wami noma mhlawumbe umfunani uCevuzile kodwa into engizama ukuyisho ukuthi mina ngalesa sikhathi mina mhla ngiqoma ngangiseyingane kakhulu kube ngangakuvumela ukuba umfazi mhlawumbe kwaba yisizathu sokuthi ngingabe umfazi ngoba mhlawumbe ngangobuye emendweni ngabe nginegama eliwesi kunalelo lokuthi ngahlula umendo ngabuye emendweni kunomuntu oqomile namhlanje akafebe uthi mhlola kaJames uthi yangenja ngoba naye yavala ngomsila oshadile uthi yangenja ngoba yavala ngomsila ubani manje ufuna umfoka bani iformali leli akekho ngamthanda uthanda mina uthanda ukandaganda uthanda nanguwelile umuntu nje onothando nje isidadada isidadada nje sethu nawe mufika futhi la uyena oqala wombona uyobe kuthanda futhi nawe awumthandi mafuthi
Ngiyamthanda lo. So ke weshudo kunabantu abafika manje abayitshela ukuthi sikhulumela amadoda cha bo sithi thina ke ladies Mana, ake nithathe izikhathi zenu nifunde nibe nemali Mana. niyimele. Wendona siphinde siyicacise kwabesifazane ukuthi asiwavoni amadoda ukunihlukumeza ngoba ngeke sikuphikise ukuthi nawo ayaphuma esandleni. Asiwavoni kodwa just hate it when umuntu wesifazane afika kukhulunywa khona phela abantu besifazane izehlula mpisi ezehlula nje kuthi kukhulunywa ngonakele lutho sisodwa sikhuluma bese zothi umuntu hayi cha shem nina nje niyawavuna amadoda sithe siwavuna makufika aphi thina siwavuna makufika uma futhi into ke eqondile kuthiwa nje kazi niyincengelana abafanele abafana sibancengi siyazi ukuthi abantu okumele sibathande sakhe nabo imizi bafethu. Mina namanje ngihlala ngentshela there is a video yami ethi umuzu umfana ethi mina nginomfazi wami ongihloniphayo yabo bese uyambuza ukuthi umyekeleni pho mayeza kuwena yabo so nje mina ngempela abantu ngiyafisa ukuthi nikufunde ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu besifazane bakufunda ukuthi masikhuluma silulana sibuyisana endleleni bakufunda ukuthi asikwenzeni ngoba sifuke sifuna ukushow offer noma ukuthandwa abantu besilisa thina mfethu sicela uphumule ku live hayi sicela uphumule mfethu asinaso isikhathi lo sikuteketisa thina hawu mina solo ngiteketisa umuntu bafethu kulo live kula live bengafunala ungena mawuzazi ukuthi ubunenkinga yakho nje yomjolo handloni zo comment into esingayizwa lana hayi man hawu umuntu ungangeni ngoshuni wakho okuhlula umjolo la phumula nje phumula nani wendona ungenza umoderator la akabuye indona azongenza umoderator safa webantu hawu akasiyeke thina asiyeke phansi so into engizama ukisho bantu besifazane uma ngabe silungisana sisodwa butha lokho okufanele ucoshe lokho okufanele noma ubone engathi wena uyakudinga ashonga ukuthi siyoshintsha amadodeni asinandaba namadodeni thina futhi ngeke siwashintshe kodwa into esiyifisayo ukuthi uma ufica nawe fika ukuthi ngizothekela ngowami umgodla nami ngithathe engingenakho ngigodle lokho engingenakho ngibuyele emumva ngiphethe okuthile uyabona ungazi ukuthi nina nikhulumela amadoda uzobhanqa amadoda neyakhe inceze ekuhlulayo uzobhanqa amanceze lenceze yakhe ekuhlula ngaphela nihlula amancezeni sesifela lokho thina sisifela lokho ke sinondoni sifela lokho nje nene nithi udabafa kodwa kusala lani nibuye nifebe nje lapha okusala nibuye nifebe ngeke nibuye nifebe ayamhluphi impela amanceza niyafeba finish food ayikho futhi umuntu wesifazane cha Nkosi yami ke weshudo akekho umuntu wesifazane uthi uyisoka wendoni umuntu wesifazane makama namanceza awu2 isifebi siyahluleka futhi ukuba defend odadewethu ngamdefend uthini umuntu olotsholiwe orentele umfana ofundisa umfana athatha indoda ayifake embhedeni walowo ndodeni uzomdefend uthini bafethu sothi kushuthi ubengaboni uyizifebe nje Nkosi yami ayikho indlela esingasho njalo yikho ke sithi umuntu ongekho ready akangayivuma inkomo usafuna ukuhereza usafuna ukuhamba wena ama-event indoda ithi ayeke hamba wona ngoba uma uvuma ukuba umfazi uzolawula futhi uzoshayela umthetho inkinga nina nifuna ukulawulwa ingane zakwethu njengoba nje nathi shudo singakafuni ukushada njengamanje silokhu sibahambisa kancane ingoba asikabikho lady ukuthi kuthiwa uyi lapho wemama ngithi awuyi kwimpucuzeko wendoni ngathi ngiyabona ngisathi yabona abafana basebesinqabela vele ukuthi hamba uchame sekuthiwa ngithe owami umfazi akayi webaba ngicela ukuya kwimpucuzeko hayi mama ayi ekhaya mina nje ngathatha inkinga laba baceli thukuphi mama bengifuna ukuzobona ingane hawu ngilana kwi-all white futhi mina wendoni kulonyaka ngiyaya kwi-all white ngizwa kuthiwa kusuke khanja ngakubili ngathi uthu kuthiwa ke yonke isekisi ibuya lapha
uthi uyisekisi uyibuka lapha ukuthi wena kahlahle ngcezeni yakho wena uyena original post yangizwa yini utho yangalela wentona ungenza imoderator wentona ungenza imoderator ngizokwenza yona manje nami sengizohamba usefikile uStallion kodwa akangeni la ngizohamba mase bengenela endlela mina ngithi wendoni laba bavuna ubufebe ukuze kudlule ekrasini ngeke thina sinzo sewuyiyona ke inkabi yami sewuyiyona ke manje ke usungabaphatha ke nawe angibroka ngikhipha u4 izinto for dizing la ku live kando ngizobaphothi kakhulu phela kakhulu kodwa guys weshudo yeah mama bafethu ilimazene emjolweni ilimazene empilweni bakhona abesilisa abanothando bakhona abesilisa abaneqiniso bakhona futhi abesifazane bafowethu abawubafazi labaphelele wendoni singabayeki bakhona nabesilisa imgulukudu yes ilento engishoyo shudo ukuthi ke bakhona abesilisa abaphilayo bakhona ababhedayo asingababulali ngabonke asibanike imvumo kodwa mina la ngizoshaya khona ukuthi uma phela sethe umntana omuntu mama ngiyayibona imoto zinhle mama ngiyayibona inkomo nezimbuzi kodwa ngifuna ukukhetha wena ngwezumfazi awu bafowethu uhloniphani phela inkomo zamadoda awu hloniphani bafowethu uhloniphani awuyahamba kushudo manje ya mama ngicela nibuke umuntu ongithethisayo hey bafo yaphila Stallion unesibindi sokungikhipha kulayo cha mina izosebenza yezo kuthiwa baba weshudo umsebenzi kusala yonke into ngane yakwethu umsebenzi kuthiwa wendona yasambe Stallion hayi akhaje Stallion usetshezwa manje cha ingane zakwethu ngizikumeza bafowethu wemashudo lentamba uzobuphi izingane ngizozwa ngoStallion but I doubt ukuthi ngizoba busy ntambama mnganami ulive ya sobambe ntambama ngizoqale ngikucontact mhlambe ngo7 angiphathi ijacket because angazi ngizobuya nini uStallion kabevuphela indawo yakhe bafowethu nami ngisahamba saye playhouse ulive performance uMusedebhen ungaphuthelwa ama-yellow bone novumile mngoma ngicela sihambe soba support kwinyanga abantu besifazane siyanithanda and ikhona esikuhlelayo la sizothi khona cha ke bafowethu ake sizohlala simbokode sikhulisane sixoxe sikhale yabona nami guys ngifuna ukukhuluma iqiniso ngiyakudinga ukukhala ngithema ngihlala kulonyanga ukuthi ngiyabaluleka abantu